Kheroni Green English LP School alongta gunotsaf pachun pon. Korkanthi constituency along pinipen gaw chalo abhiyan asai ke pangcheng. Troker ba trokapong Lokhimon karchu tokolangsu Lokhimon adovan along mesen pen ke pachun. Karbing long life prime time birta long pen elisami beauty bepi non birtang ton pen arjuponi tha. Nijang Karbing long lakha troksi Kopili MEC constituency alu Kheroni Green English LP School along ta pininga sengkan gunotsaf pamandun. Gunotsaf ki jutsiani along mesen pen pachun pon. Bangso school along kadukawe students mate loke charli atumke bang pharo ke thomra phukebra troksi ando. Bangso jai me kalong kadukawe apia po mate parents guardian atum bang pharo hini sosia tum chetong dunsi mesen pen lamthe chethan chimum pon. Bangso phi pherangke atum pen external MSc Chandra Chetri SMCMA phu Monus Day Headmaster Sarthe ronghang atum aphan karju panahut nangke pachini duna lamthe ke lapuson henlung. Ke weslong ke enrollment ke online school mati di amat dake wang ta kapre ga arong mesi ke wang hello wing ben tado tak jiwe kinding tang ho ha lason po mukoilum lason pitini hello utum mane apora jone adhok mane si mane non kangsang din son pini pulote di bondho tang rong ke ho pini bupo pini purigun log he pini tan rong ke son purigun log mati di hem che dama ma che wang we detlo amat non hal hai tumang ke result lo mang ke zero lo par hal hai tuma zero lo pulote pilo mane kaprek tuma result mane asap o mane manipulate titilo so joini sini tum mane non akoke mane a plus ke mane long me delo aro nilitum mane lason kali je nilitum bori e kali nilitum aninkan man ta bori lo aro b grade puoi fit ta mane aninkan man ta b grade ten ta mane a percentage man ke ong che যোৱা 2-3টা যেটো গুণোৎসৱ হৈ গ'ল যোৱা 2-3 বছৰ যেটো গুণোৎসৱত আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলংটো বিশেষকৈ সদায় পিছ পৰি আছে একেবাৰে পিছতে আছে গতিকে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং পিছপৰা গুণোৎসৱত মানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং অসমত একেবাৰে পিছপৰা জিলা হিচাপে গুণোৎসৱে ফাইণ্ড আউট কৰিছে তো তাৰ কাৰণে আমি চবে মিলি কৰিব লাগিব এই ডিষ্ট্ৰিক্টখন যিহেতুকে পাহাৰীয়া জিলা হোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন সমস্যা আছে আমি দেখিছোঁ আমি যিহেতুকে ইয়াতে আছোঁ দেখিছোঁ যেনেকৈ ইয়াত বহুত স্কুল আছে এতিয়া 200 কিমান স্কুল মই শুনাম মতে LP স্কুল এতিয়াও ছিংগল টিচাৰ আছে কৰিছোঁ এতিয়া চৰকাৰে কি দিয়ে নিদিয়ে এইটো চৰকাৰৰ কথা আমিতো আবেদন কৰিছোঁ আবেদন নকৰা নহয় Kheroni pen mohanteron Karbing long life. BJP East Karbing Long District Committee tumahin pen kideng ponasai gaw chalo abhiyan pacheton dunsi Korkanthi BJP Mondal Committee tumta Korkanthi constituency ke parlopon arong kahumri asai kideng paduponsi rongrup arlu adon tinta asorkar pen kideng pon scheme mukha longdun delang ma aputhak kachingki chethan padupon Pini thang ni phai sir keparni Korkanthi constituency along gaw chalo abhiyan padoponsi arong kahumri dam Bangso gaw chalo abhiyan along Karbing Long Tumas Council EM Lunsing Teron kachetong dunalong Mandal Pramukh Aman Pen BJP EKADC Chunbang Dilip Ronghang Korkanthi BJP Mondal Committee Amaipu Doloing Tia Tumpen Danglok Pinangan Korkanthi constituency along BJP Songja Tumta Chetong Dunsi arong Humri damsi rongara tumpen chingki chithan amai padopon Bangso sai long kideng ponang ko kaputhak alang litum kithan pon lake non ki chari pon bom BJP sarkar tum kideng ponas khima mukha rongara tum kilongdun doloma kilongdun dema pu aputhak karju pondo lapen manne jongsi sarkar pen kideng ponas khima mukha longdun delang blote prabjin pen kachipi thek jia phansi chingki chithan pon Lapen asona schema mukha anta rong arara phan than paklar ponlo lapen sarkar pen kideng ponasai anta rong arara tum longdu nangji po kimang pensi bangso gaw chalo abhiyan padoponlo pusi than ponthu
central committee lapen state committee lapen district committee laso circular ateng penitum kadak korkanthi constituency long pistame gaw cholo o program bini tum chengo la non ni thomang bang tum patang ideji la bangke la bangso gaw cholo mane tum la bjp a government do depen rong asor PPC long ma long le ma pen ahok long ma long le lang ma pen pelong le tum phan ako ke palong thuji son man se ke palong jima lai hui abang ke mane ahok pet alam ke long ta sing tum bangso program bang ke deng ko asila bangso non nilitum along ke dam teng pen ke sini pon ateng abang ke prai 80% apa 90% atum ke long lu kusi ahok pet rong asor nang khan lo asila baki 10% wa 15% option ke long le tum do atum stame la non la MP election mate ko India long puthot ate Narendra Modi Prime Minister puthot mansu ulu tangte ako la ke long le tum hon anta ke palong ji parti la so sai bang dek dong mukak pen sem sing ti Karbing Long Live la sonsi number in ko ra phoni lip MSC constituency ke parlo to ko langso Lokhimon adovana longta thang pho Lokhimon kacho mesen pen pachun pon Karbi ningkan kimi mate Karbi Lokhimon kacho ketalon asing kan wang son thak si trokebra trok aphong Lokhimon kacho ketalon mesen pen ki pachun pon lasonsi number inquire pho nilip MSC constituency ke parlo tokulangso Lokhimon adovana longta thang pho Lokhimon kacho mesen pen pachun pon labangso asai tokulangso Lokhimon adovan langchari maiphu Jonason rong hang lapen chunbang sonjo intia tumsi chipahem phu pon sayang denga tengpen kedam tang niphai ke thomarni sar chiparju lapen puthot niphai player ni sumle kangthir hongjeng kangthir chelar ponlu lapen niphai phoarni adap kangthir methe kipi lapen Lokhimon aron pen ape lamata sele ponlu Lanjot kali Lokhimon aron lalong claim chepadu kali tang bangphu bangphi aphan chikimo ponlu lapen kibi kithi akli mangphar riso jang do an pen narlosuni karcho kir ton pensi arnam angno chehodai ponin tilo lapen ni phai trogarni Lokhimon hok aron amai padu ponsi aluhi sarpo man pen Lokhimon sangha riso jang chingruma maya barim amephu prodip rongpi chetongdun lapen man pen aluhi Lokhimon sangha kanghon kirap sai phu mai soningti Lokhimon sangha sorlo chingti mai klem bangphi kasang tipi hunting tipi lapen asong tinalong arpu ke dopen chenglok ronga saratum chetong dunsi lamthe jumesen chethan ponlu lason thak si sayang deng ateng pen niphai troxiani ke pathu ka chepate mate sports hei hui padoponsi pinang an asonamung quiz competition pen chenglok chepate ponlu labang solong aluhi ke theman pen Karbing Long Thomas Council nilip MSC pobitrong pi setame chetong dunsi jumesen alam the jaite kanglo kedo ke thapen danglok pindeng sumput ke en pen danglok kedo ke we ke claim ke dam lapen chiki jethan penan disiplin hutan lapen amendingan baru betun dengan haladak Lebihnya madung merabiti along setame aduan do hadakan di bandung. Lapen haladak kido Lokhimon arara tun setame safau clean o lapen bari bikin setame incupik lapen kido gethak lapen alang tim ke kroy incupik lapen safau langsung sin dari freedom. Koilamati pen Samson inti Karbing Long Live labangso lun kanar jana long kachipar jana tumlake Karbing Long along nong nam kache thangklong abangphi aturlin tok bipi lapen Karbi ari soi jang atumaphan kachipar jana krong kangthur ponji aning ke hang abangphu producer Rupsing atum pensi chipar jan pondong labang so lun jer lake mirmili rong pipi lapen vision sona tum pensi lun pondo
Lapuana DOP and editor Bix Moirang pensi claim patir pipon lo. Pinpur me non maloma kayalong pindeng sumpot ki pachan ponalong lun kanarjan lapen lamarjan kabonda tum society along thedum kachirabdo. Lun kan lapen lamarjan kachiparjana tumpen karbia khe tumaphan thedum akirabdo. Athema karbia khe tumaphan state kapre galong ke pindeng pensi kachini. Lason si non ke YouTube hongjayalong pulote Pirthiang kangpi arar tumsi kilangji. Lasi lun kanarjan lapen lamarjan kabondata isi karbia khaya pharman kipache tha kamlopu producer hinpen ning chipat heponsi non ki wang jarni puthot ongdung lun kanarjan mohor kine pon thujia phanta producer hinpen kachisik pon padolo. Lasi karbing long arar tumtami RS production along chirap chito pidun poputa producer Rup Singh hinpen kido anarar phan towar cholang ponlo. News report Karbing Long Live. Dwarbaguri MSC constituency angkang Deithor Mini Stadium filalong 5th Dwarbaguri MSC Cup Knockout Men Football Championship surihini ra inkora planning kana pharman football ki pathu ponjia phan Deithor Langthlangwong Sports Association thihek pen DLSA tumpen ki pangdak pon. Bangso Perangkia Mekang ni ponalong kachitong dun lake Deithor Langthlangwong Sports Association President Moses Langne, Secretary Amoron Tirang, Badminton Coach Rahul Langne, Social Worker Francis Killing, KSU Dwarbaguri Head Branch Sarkuru Tirang Penchenglok, DLSA Players Tum Pinang An Chetong Dun. La silabang solong 5th Dwarbaguri MSC Cup Knockout Men Football Championship ki pathu ki pangcheng ponji lake thang chiklo ni phai crate rock pensi cheng ponpo. La pen ke labang so 5th Dwarbaguri MSC Cup Knockout Men Football Championship ki pathu ponalong bang inkoraisi player andoji. La pen document sitame ke hang padopon. Document kinangji lake voter ID. Jongsi voter ID ave pulote Aadhaar card sitame chok. Lapen player bang ke thomansi higher long choji puta DLSA Secretary Amoron Tirangpen rarphan pachini pon. Lapen ke labangso 5th Dwarbaguri MSC Cup Knockout Men Football Championship ki pathu ponji lake Dwarbaguri constituency angkang choji. Dehori Kudam Singnar arongpen Baguri ansi pathu ponlong choji. Athema lake practice ponji phan lapen labangso ki pathu ponalong finance duna bang lake Local MSC Anparta Education EM Richard Tok BC Price Anta EM Richard Tok BC Piponji Puta DLSA Secretary Amoron Tirangpen Than Ponthu. To pipajir iglo nilitum Deithor Langthlangwong Sport Association na hin ben patir piponsi non ingdeng pho Dwarbaguri MSC Cup Knockout Men Football Championship kibi ponji phan chisik chadang pe melo na sinon ladak fil kapathu aklam same kadogawe ke claim ke dama sai ington tipin pen nilitum claim pon bomlo lasi non ke wangji thang kre truck arni pen bangke nilitum labangso ingdeng pho Dwarbaguri MSC Cup Knockout Men Football Championship kapathu abang pangcheng ponpo lasi nilitum abang peneng abang ke kapreka tuma phan bang litum chupa pon pe pipot ma Dwarbaguri angkang pi atum ben si kapathu abang ahokpet pathu pon chelang nangji pipot ma la nitum bangke Dwarbaguri MSC Cup alam pen sinitum dak pa cheton pon lo lasi kehelo si lo lapu Kudam Singnar mate apar dehuri hadak pen pangcheng ponsi lapu Kajironga nat soseng nenta ke dai Baguri ansinitum tim mate pathu bitung chopa pon lo Lasi jasimet pet ke obe kimia tum pathu na tu chihung pingnang jilang athema rakijar ke chopen sitame safety dopon po lapen labangso 5th Dwarbaguri MSC Cup Knockout Men Football Championship pathu pon judder lote kapre ki pathu pon ji sitame sikdang pon bomlo puta than ponthu lake badminton under 14 to 20 years mate crep lipen in koyang bongsi papathu pon po lapen volleyball sitame kibi pon ja phan chisik chedang pon bomlo puta than pon Deithor Langthlangwong Sport Association pathu klamalo pening le thot sitame patai pho aphong Dwarbaguri Knockout Men Football Championship akhla ke bipo jipansi pinilitum chingwai ponlo asinan ke bangji tarik Great Rock pencheng ponpo. News report Karbing Long Live. Pinya birta ke lapansi kang ton poniglo kardong.